Hej ljudi, danas pričamo o tome kako se odlučiti na korak pokretanja svog vlastitog posla. Ispričat vam svoje iskustvo, ja imam svoj biznis nekih 1.5 godina i stvarno sam jako zadovoljan sa svim kako se odvija, ali isto tako mogu vam ispričati što je to što je prethodilo toj odluci pokretanja biznisa, koji su to bili neki moji pripremni koraci, odnosno kada sam ja 100% znao da ja stvarno to trebam pokrenuti. Da, jednostavno nema druge šanse. Nastavite gledati ovaj video. Tomislav Pancirov, digitalna stvarnost. Od danas možete moje blogove slušati i u obliku audio emisije, odnosno podcasta. Napokon sam kupio mikrofon o kojem sam vam dugo pričao da ću ga uzeti, tako da se nadam da je zvuk sada stvarno dobar. Ako je, komentirajte mi ispod jer je to konačno ona kvaliteta koja vas zadovoljava jer ste mi to komentirali najčešće kao nešto što bi trebao popraviti. Pa krenimo redom s videom. Prva stvar, jednostavno to osjećate u sebi. Znači, ukoliko želite pokrenuti svoj biznis, vi već znate da je to nešto na čemu želite raditi. Vi već osjećate u sebi tu neku promjenu koja se dogodila. Vi će ne razmišljate kao klasičan zaposlenik. Znači, to je nešto što jednostavno u sebi ili imaš ili nemaš. Sad je pitanje što ćeš s tim napraviti. Ali ovo je već prvi korak. Znači, kada ste pokrenuli tu neku stvaralačku energiju u sebi, barem je to meni tako bilo, više nije bilo povratka. Bilo je samo da li ćemo to napraviti na ispravan ili na možda krivi način, ali sam znao da to moram napraviti. Da li vi sada znate da imate u sebi tu energiju? Znate li sada da jednostavno nećete prihvatiti nikakav drugi način nego da stvarno budete sami sebi šef, da stvarno radite svoj biznis onako kako vi želite voditi? Postavite sebi sada to pitanje. Zatim, organizirani ste inače u poslu i u životu. Ovo je jako bitno. Mislim da dosta ljudi onako glorificira poduzetništvo i misli da je poduzetništvo neka genijalna stvar gdje ti sve ide onako podmazano, ili s druge strane ljudi misle da je poduzetništvo neka koma stvar gdje ti ništa ne funkcionira. Poduzetništvo je nekako ljudi miks između svega toga. Znači, nekad ti sve ide stvarno podmazano zato što si to jako dugo pripremao, jako dugo istraživao, jako dugo radio na tome, a s druge strane, nekad se stvari jednostavno, malo zakompliciraju i trebaš raditi na tome da bi one bile puno bolje. Ali ja stvarno vjerujem da poduzetništvo nije za ljude koji nisu organizirani. Znači, morate barem raditi na tome da postanete organizirani, jer ako gledate stvari poput financija, poput potencijalno nekih birokratskih stvari koje morate rješavati, nekih izvješća koje morate predavati, vi morate biti organizirani u tome. Ja sam nekako od uvijek bio osobno organiziran, odnosno uvijek sam htio znati gdje mi se nalaze sve stvari što se tiče nekog posla i stvari koje radim i nikad mi nije bio problem isporučiti bilo kako izvješće, bilo što, jer mi sve uvijek bilo na jednom mjestu. Imam brdo alata koje koristim, zapravo jednostavnih alata koje mi u tome pomažu, ali mislim da je najbitnije imati taj neki mindset u glavi. Znači, stvarno iskreno razmišljati o tome kako da ti stvari budu poredane, odnosno koji je to neki tvoj način razmišljanja da tebi budu poredane. Zato što svako ima drugačiji način i ono što meni odgovara neće vama i tako dalje. Jako je bitno da želite pomoći nekom drugom da nešto riješi. Da želite pomoći rješavanju nekog problema. Znači, ja mislim da poduzetništvo radi novca nikad ne završi dobro. To jest, možda može završiti dobro ako je neko stvarno genijalac, ali mislim da je jako bitno želite riješiti neki problem. Može se raditi o vašem problemu, može se raditi o tuđem problemu. Znači, meni je kao prva stvar koja je meni smetala kod toga dok sam radio za nekoga je što ne mogu raditi otkud god želim, znači biti digitalni nomad, i što ne mogu sam upravljati svojim vremenom. Znači, zbog potreba tima posla sam morao biti u nekom periodu u uredu. Meni je to bilo koma, meni je to i danas koma. Ali to je bio neki problem koji sam ja odlučio riješiti. Sve ovo kasnije se nekako nadograđivalo jedno na drugo. Imam osjećaj da ti, kada kreneš poduzetnički razmišljati, nekako ti ta energija sve više raste. Znači, ulaziš sve više u taj mindset i sve više razmišljaš koji su to druge neke stvari koje možeš promijeniti, na koje možeš utjecati, kako možeš utjecati na druge ljude, kako možeš pomoći ljudima. I onda kad imaš taj neki iskreni način razmišljanja, bez opterećenja novca,
onda ti novac dolazi sve više i više, zato što ti radiš na tome da nešto bude puno bolje. Radiš na tome da nešto bude, genijalno nekom drugom. I onda jednostavno to bude taj tvoj proizvod i ta tvoja usluga i to stvarno možeš na kraju naplatiti. Jeste li neovisni kada nešto radite? Znači, u poslu, u životu, donosite li sami svoje odluke? Možete li sami odlučiti, analizirati nešto? To je jako bitno u poslu, jako bitno u poduzetništvu. Naravno, ja uvijek slušam ljude oko sebe kojima vjerujem, ljude za koje znam da imaju iskustva, da pametno razmišljaju. To može biti iskustvo, neko životno iskustvo, može biti poslovno iskustvo. Ali jako je bitno razmišljati o tome da ste vi ti koji ste na kraju dana odgovorni za sve što napravite. U smislu, ako vi predajete neki dokument, računovodstvo vam nešto pripremi i vi to predajete porezno, vi ste ti koji to potpisuju na kraju dana. Znači, vama može računovodstvo ili bilo ko drugi pripremiti nešto, ali vi morate biti svjesni što je to što predajete. Morate znati koja je pozadina toga, morate znati zakone. Vi uzimate ljude da vam pomognu u poduzetništvu, ali isto tako vi morate biti u svemu uključeni. Morate znati koji su okviri nečega da ne bi vi nekako nešto zeznuli. Jer ako nešto zeznate, i to pogotovo ako nešto zeznate pred zakonom, nema veze što ste vi možda imali neko računovodstvo. Bitno je to što će neko gledati da ste vi za svoju firmu ili za svoj obrt napravili i tu odgovarate. Zato morate biti neovisni, morate uvijek razmišljati o tome kako te stvari napraviti sam, odnosno imati uvid u sve poslovanje. Jedna stvar koja je jako jednostavna, koja kreće možda prije svega ovoga o čemu smo pričali, niste sretni na trenutnom poslu. To je često situacija gdje ljudi se zakopavaju sve više i više, gdje ne nalaze tu sreću nikako, pokušavaju možda čak i mijenjati poslove, ali ne dolazi do toga da vi ste opet ispunjeni. Mijenjate možda poziciju unutar trenutne firme, mijenjate kolege, mijenjate timove, pokušavate naći neki hobi u privatnom životu, ali jednostavno to ne ide. To je isto znak da možete početi razmišljati o poduzetništvu, ali to ne mora nužno, ukoliko ne zadovoljavate sve ove druge faktore, znači da je poduzetništvo stvarno za vas. Moramo biti realni oko tih situacija. Meni se ne sviđa što se danas jako glorificira poduzetništvo i to je postalo je cool biti poduzetnik. To je super i to može jako koristiti, to može biti super za vas, ali morate biti spremni na sve ove druge stvari o kojima vam pričam. Morate jako dobro biti pripremljeni i napraviti neke korake da onda možete sve to proživjeti na najbolji mogući način. Osjećate uzbuđenje kada pričate o poslu. Evo, kada ste zadnji put pričali o nečemu što želite raditi s uzbuđenjem, kada ste bili stvarno onako iskreno sretni i željeli raditi neki projekt, da vas je to da su vam kolege rekli, ajme super ti je ovo, baš vidim da to želiš raditi, vidim da si pun energije kada pričaš o tome. Pa ljudi, ja se tako osjećam kada radim svoj posao, kada osmišljam neki novi projekt, pa kada snimam ove videe. Evo sad je kasno, koliko je sad? 10:30 navečer je, a ja snimam video s guštom. Znači ja ne osjećam umor, odradio sam cijeli dan i super mi je to. To je to neko uzbuđenje, ta neka strast koju vi trebate osjećati. Ako osjećate tu strast, dok još radite potencijalno za nekoga i osjećate tu strast za pokretanjem svog projekta, svog posla, to je onda to. Onda ste na pravom putu i onda trebate nastaviti dalje. Da vas pitam, vjerujete li da ste šef da bi neke stvari drugačije napravili? Da bi drugačije organizirali posao, da bi drugačije postupili u nekim situacijama u kojima možda ne možete odlučiti, trenutno radite za nekoga ili jednostavno niste dovoljno sigurni u to što bi napravili? Znači, mislite da je to možda dobro ili nije dobro što vaš šef trenutno radi, ali vi ne znate što bi vi napravili. Vi kao poduzetnik morate 100% znati što vi želite napraviti. Vi morate točno znati u kojem smjeru idete. Jer tek onda, uz sve to što 100% znate, što se pripremite, opet se dogodi nešto što vas malo makne s kursa. Pa to je jako bitno da razmišljate o tome da idete u tom smjeru. Da stalno gurate. Ali da bi to napravili, vi morate biti šef svog vlastitog života. Vi morate biti šef svog projekta. Ako to imate u glavi, znači ako vi već sada dok radite za nekoga, znate točno kako bi neke stvari drugačije napravili, onda ste na pravom putu. Probajte razmisliti o tome. Probajte možda sebi osvijestiti. Možda niste trenutno u poziciji
da pokrenete svoj biznis. Možda ćete biti za pola godine. Sve su ovo stvari na kojima se može raditi. Generalno trebamo raditi na sebi svaki dan. Stalno trebamo raditi na sebi. E pa ljudi moji, kada razmišljate o tome, onda vam se stvarno dogodi situacija da vi rastete. I to je jako bitno. Ja po sebi vidim da ja kroz svoj poduzetnički put rastem i privatno i poslovno. I to je onda najbolji miks. Ja postajem sebi još bolji šef. Znate li točno što bi radili? Imate li točnu ideju u glavi što vi želite raditi, s čim se vi želite baviti kao poduzetnik, što ne možete raditi sada? Koji je to biznis, koja je to usluga koju bi radili, koji je to proizvod? Kako tržište reagira na to? Znači, postoji li trenutno potražnja za tim? Jeste li vi stvarno dovoljno izučili taj proizvod ili uslugu? Jeste li stvarno dovoljno pripremljeni za to? Mislim, jako je bitno biti realan oko ovih stvari. Morate biti u potpunosti pripremljeni za sve situacije koje će vam se događati na tržištu. Bilo da pričamo o tome da se morate spremiti za, komunikaciju koju ćete raditi, da se morate spremiti za to da će vama vaša konkurencija izbaciti proizvod ili uslugu odmah nakon vas, jer je vas možda čak i vidjela i napravila nešto još bolje. To su sve situacije na koje morate biti spremni. Vi morate biti spremni financijski, da vi možda iduća 3-4 mjeseca nećete imati dobre financije. Za ovo vam može naravno pomoći samo zapošljavanje, mogu vam pomoći ta sredstva. Ali jako je bitno da imate jasnu sliku u glavi što sve radite. Ako vidite ova neka jasnoća, taj neki jasni način razmišljanja je nešto što se provlači kroz cijeli ovaj video. Znači, jako je bitno da ste u potpunosti sigurni što je to što ćete raditi kao poduzetnik, kako ćete to raditi, koje alate ćete koristiti. Tu ne smije biti nesigurnosti. Naravno, uvijek postoji onaj neki izazov, uvijek postoji neka mogućnost da nešto neće biti najbolje napravljeno, ali vi morate za sve ono za što možete istražiti biti spremni i to već sada istražiti. Ne smeta vam sloboda. Ovo je nešto što možda zvuči čudno, ali puno ljudi govori da žele slobodu, ali se boje toga kako će se ponašati kada stvarno dobiju tu slobodu. To je jedno od čestih pitanja koje su me pitali kada sam se osamostalio, kako se ti prisiliš na rad. Kako ti, da li se ti sada cijele dane spavaš, odmaraš jer niko te ne tjera da radiš. Sam rekao ne, naravno uzeo sam sebi neki odmor poslije toga što sam radio za nekoga, bilo je ljeto, uzeo si godišnji odmor kao što bi ga uzeo i normalno i onda nastavio raditi. Znači, ja se radnim danom budim. Ja se ne moram probuditi ujutro jer nemam nikoga ko mi kaže ti moraš biti u 9 sati negdje. Ali ja znam da ako ja prospavam cijeli dan, da to nije dobro ni za mene ni za moj posao. Mislim, ja vikendom se odmorim, ali radnim tjednom ja najnormalnije radim. Tu nema nikakve razlike. Znači, jeste li vi stvarno spremni na takvu slobodu da vas niko neće pitati što ste danas radili? Odnosno, može vas pitati, vi možete reći što god hoćete. Jer vam niko nije na glavi. Znači, morate biti spremni uzeti tu slobodu i tu cijenu koju sloboda ima. Ako već sada u poslu, to je opet povezano s onom neovisnošću o kojoj smo prije pričali, ako već sada u poslu ste vi dovoljno samostalni da vas niko ne mora nadzirati, da vi već isporučujete sve što je potrebno, da sami sebe motivirate konstantno, pa to je onda to, ljudi. Ali ako niste, razmislite jeste li spremni na to. Morate biti spremni na to da ćete, pogotovo ako radite doma, imati puno više izazova možda nego što ste ih imali u uredu. Zato što ćete vi sada moći, usred dana sebi upaliti seriju na Netflixu. Pa možeš pogledati jednu seriju, ali ajde, nemoj pogledati cijelu sezonu ako ti je zanimljiva. Sad morate se znati sami disciplinirati. I zadnja stvar, ako ste dogurali do ovdje, evo što ja mislim zašto vi možete biti poduzetnik. Gledajte ovaj video samo da bi se uvjerili da je sve ovo točno. Samo da bi sebi možda dali još dodatan neki dokaz da vi trebate postati poduzetnik. Opet se vraćamo na prvu točku. Vi to već znate. Ako vi želite pokrenuti svoj posao, vi već u sebi znate da je to jedini put. Da je to jedini način kako ćete funkcionirati. Tako sam ja znao. Ja sam 100% znao da je to jedini način kako ću ja raditi. I u međuvremenu, nakon pokretanja svog posla, pa čak i taman nakon odlaska, doživio sam puno situacija gdje su mi ljudi nudili zaposlenja i dalje mi ih nude. Znači da ja baš dođem full time raditi za nekoga pri odličnim uvjetima, stvarno uvjetima koje niko ne bi odbio valjda. Ali ja točno znam da to nije način na koji ja mogu raditi. Ja točno znam
da ja mogu jedino ovako sada funkcionirati trenutno. Ja ne kažem nikad da se to možda kasnije neće promijeniti, ko zna, ali trenutni mindset, trenutno ono što meni treba je to da ja budem sam sebi šef, da ja upravljam ovim projektom svog života i svog poduzetničkog puta i u sve to nastaje cijela ova priča koju skupa gradimo. Hvala što ste gledali ovaj video, ljudi. Ako vam se video svidio, subscribe se na moj kanal. Kao što vidite, svaki tjedan dobijate video koji je vezan uz poduzetništvo, uz digitalno nomadstvo, generalno uz motivaciju. Meni je jako bitno to pozitivno razmišljanje i jako mi je bitno to zajedništvo s vama. To se najviše vidi u Facebook zajednici Holistički biznis. Ukoliko želite biti dio te zajednice gdje dobijate dodatnu motivaciju, gdje dobijate dodatne live videe koji poprate gotovo svake od ovih videa koje možete gledati na YouTube-u, imate dolje link, možete poslati zahtjev za pridruženje. Jako je bitno da mi odgovorite na pitanje što za vas znači holistički biznis. To je to, ljudi. Vidimo se. Hvala vam. Bok.